Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe w'inyeshyamba z'abemeturu urwanya ubutegetsi bwa Kongo wavuze ko bavuye mu mujyi wa Karere mu nkengero zawo muhate wo guha umwanya inzira y'ibiganiro. Ibyo bibaye nyuma y'ibyumweru birenze Ventura itangaje ko yafashe umujyi wo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mbere yari yatangaje ko yari yafashe icyemezo cyo kwimura abarwanyi bayo bakura mu mujyi wa Karere kuza kwisubiraho nyuma y'iminsi. Ivuga ko ingabo za leta n'abafatanya batakuye indege nto z'intambara zitajya mu piloti cyangwa se drone za Karere. Lawrence Kanyuka yavuze ko kwimuka kwabo kujyanye n'itangazo bari basohoye ku itariki 22 Werurwe. Ati ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo nizikomeza ubushotoranyi bwazo cyangwa se ibitero byazo ku basivile mu turere twabahuye no ku birindiro byacu. Iki cyemezo cy'ubushake bwiza kizahita kiburizwamo ndetse duhite dukuraho inkeke duhereye ku isoko yayo. Ntibisobanutse niba ingabo za Kongo zari zamaze gukuraho izo drone zamaganwaga na Ventura. Ibe Ventura yatangaje kuwa kane biranye n'uruzinduko muri Kongo rwa Masadi Bros, umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika Donald Trump kuri Afurika, yagiriye muri Kongo kuganira na perezida wa Kongo Felix Tshisekedi. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yasubiye amagambo y'umuturage w'i Kare ivuze ko barwanya Ventura bashobora kuba bari batangiye kuva muri Kare mu gitondo cyo kuwa gatatu berekeza mu burasirazuba bwa Goma, undi mujyi bagenzura kuva mu mezi abiri ashize. Uwo muturage yabwiye RFI ko mu gitondo cyo kuwa gatatu abaturage batungwe no kubona abarwanyi batakiri mu bice by'ingenzi babaga bari muri uwo mujyi. Nyuma abasirikare ba leta n'abarwanyi b'utwo bafatanya wazerendo batangira kuhagera. Ati bakimara kumenya ko nyeshyamba zavuye FARDC na wazerendo bagarutse bajya mu mujyi wa Kare, abantu batangiye kugaruka mu ngo zabo. Iki ubwacyo ni icyizere, turimo gutinyuka kwizera ko ibintu bizagenda neza. Muri video y'ijambo ryo mu Gifaransa yagejeje ku banyamakuru yatangajwe n'ibiro bya perezida Tshisekedi, Bros yavuze ko baganiriye ku ngingo zitandukanye ziri mu mubano ushingiye ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ati mwumvise havugwa ku masezerano ajyanye n'amabuye y'agaciro, twamenye icyo kivuzo cya Kongo ndetse nshimishijwe no gutangaza ko perezida Tshisekedi nanjye twumvikanye ku nzira yo gukurikiza kugira ngo bikorwe neza. Ati nishimiye gukorana na perezida Tshisekedi n'itsinda rye kugira ngo dushyire umubano wimbitse kurushaho gungukira abanyekongo n'abanyamerika, kongera imbaraga mu ishoramari ry'abikorera abanyamerika muri Kongo nko mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'intego duhuriyeho igira uruhare mu burumbuke bw'ibihugu byacu byombi. Bros yongereho ko kugira ngo ibyo bigerweho birumvikana dukeneye umwuka mwiza kurushaho gukoreramo ubucuruzi, ndetse ko ibyo bikorwa by'ubucuruzi bwa sosiyete z'abanyamerika bizaba bibarirwa mu gaciro ka za miliyari nyinshi z'amadolari. Yavuze ko bizakaza abantu barirwa mu bihumbi, habeho guhanahana ubumenyi n'ishoramari mu bikorwa remezo bya Kongo Kinshasa. Atari ku burumbuke mu bukungu niba ushobora kubaho nta mutekano. Rero twaganiriye ku ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Amerika ikomeje kwiyemeza gufasha ko intambara irangira mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ati turaganira ku byiciro bikurikiraho hamwe n'abafatanyabikorwa bacu b'abanyekongo. Yavuze kandi ko Amerika yifuza ko habaho amahoro arambye, ashimangira ubusigire bw'ubutaka bwa Kongo ndetse akaba umusingi w'ubukungu bw'akarere buteye imbere. Nyuma ya Kinshasa, Bros arerekeza mu Rwanda, Kenya na Uganda nk'uko bigaragara kuri gahunda y'uruzinduko rwe yatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Hagati ariko Joseph Stéphane Mukumadi wahoze ari guverineri w'intara Sankuru muri Kongo Kinshasa yatangaje ko bamaze kujya muri Ventura. Mukumadi yemeje aya makuru biciye mu mashusho yashyize ku rubuga rwe rwa X. Ventura nayo muri Lawrence Kanyuka yivugira mu bya politiki yashyize hanze mu mashusho. Ni amashusho ya mugabo agaragaramo ari kumwe n'umuhuzabikorwa w'UFC rubarizwamo Ventura, Bwana Colonel Nanga wamwakiriye. Mukumadi nyuma yo guhura na Nanga yashimangiye ko inzira zose zishoboka ari ngombwa mu kuvana bari gusenya igihugu mbere yo guhamagarira abanyekongo kwisanga muri UFC Ventura. Uyu mugabo kandi yamaganye abo yise banyamukiye muri politiki bakomeje gufata bugwate Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko ikinyamakuru Actualité cyabyanditse. Yunzemo ko Ventura ariyo mizero abanyekongo bari bamaze igihe bategereje mbere yo kubashishikariza kuyijyamo batitaye ku macakubiri. Muri 2019 nibwo Joseph Mukumadi yatoreye kuba guverineri w'intara Sankuru. Mu matora yitambitswe n'abari muri Ambere Menda wahoze ari umuvugizi wa leta ya Kongo, ariko bikaba ngombwa ko umugambi wo kumuvutsa inshingano yari yatorewe uburizwamo na komisiyo y'amatora ari kureba na Colonel Nanga. Uyu mugabo kandi asanzwe ari umuyobozi w'ishyaka Action des Démocrates. Muri Gashyantare umwaka iri shyaka ryatangaje ko ryitandukanyije n'Union Sacrée de la Nation rya perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditse ko perezida w'ishyaka ritavuga n'ubutegetsi Chadema Bwana Tundurisu yasabye abayoboke bayo kwiyemeza kugumura abaturage bagashyira igitutu kuri leta bagahindura ingingo bagaragaje ko zibangamiye amatora niba bashaka imyanya muri leta. Iri shyaka rifite ubukangurambaga ryise ngo no reforms no elections, niba nta mpinduka nta matora. Rivuga ko ibintu bimeze ko kujya mu matora byaba ari nk'itungo riri kwerekeza ku ibagiro. Iri shyaka Chadema ryavuze ko abantu bose bashaka kwiyamamariza imyanya bagomba kujyana inzandiko zo gusaba imikono abaturage nibura 15 bagasaba ko bazabanza kuvugururwa amategeko agenga amatora mbere y'amatora, kuko ibi bizaca intege ubutegetsi bwa CM bashinja kwimika igitugu. Kuri Tundurisu ngo kutitabira amatora yabaye byabaca igikuba mu ishyaka. Ubu gahunda no kwanga amatora nta mvururu zibaye mu gihugu. Amahanga akareba urwo Tanzania yagushije mu bijyanye no kwimika igitugu. Icyakora abayoboye Chadema mu ntara Zanzibar bavuze ko abaturage babo batangiye gusinya inzandiko zisaba impinduka mu mategeko agenga amatora mbere y'amatora, bo
bagasanga nta n'impamvu yo kwitabira ikinamico ry'amatora kuko byagaragaye kenshi ko ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan budashaka kumvikana. Iri shyaka rikomeye mu yarwanya ubutegetsi rivuga ko ryatangiye kwirukana bamwe mu bayobozi baryo batumva neza iyi gahunda yo kwanga amatora kuko muri 2020 hari abariciye inyuma bajya mu nteko ishinga amategeko nk'abadepite kandi bari banzuye ko batazemera imyanya mu matora yabayemo uburiganya. Aba bayobozi barimo abanyamabanga b'ishyaka birukanwe mu nshingano kandi bari mu bashaka kwiyamamariza ubudepite. Byagaragaye ko bandika mu magurupe ya WhatsApp ko ishyaka nta mbaraga rifite zo gutuma amatora ataba mu gihugu. Ibyafashwe nko kugumura abandi barwanashyaka. Nubwo ishyaka Chadema yigira utwase masaka gutya ariko mu ijambo risoza igisibo cy'abayisilamu Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko azahana yihanukiriye umuntu wese bizagaragara ko ashaka kuzana imvururu mu gihugu yitwaje amatora. Anaha agasopo abayobozi b'amadini basaba ko uzagaragara gumura abaturage azicuza icyatumye avuka. Tundura isamara ubwo abaturage batekereza kwinzira yo kugumura abantu ngo banga amatora yazabateranya na leta. Anavuga ko nta demokarasi itagira ibitambo we ngo yamaze kwitanga igihugu kigategekwa neza. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagiriye uruzinduko muri Sudani y'Amajyepfo mu gihe iki gihugu kiri umwuka mubi ushobora kwadukamo intambara nyuma y'ihangana rya Perezida Salva na Mukeba Riek Machar wari usanzwe ari Vice Perezida. Amakuru amaze igihe avuga ko Bwana Kiir yafungiye mu rugo rwa Vice Perezida Machar ndetse amahanga amaze igihe asaba ko yamufungura uko bishobora gusubiza igihugu mu ntambara. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko muri uruzinduko Bwana Museveni ari kumwe na Minisitiri w'Ingabo na Minisitiri ushinzwe Afurika y'Iburasirazuba Madame Rebecca Kadaga. Minisitiri w'Ingabo wa Uganda aherutse gutangaza ko amakuru y'uko ingabo za Uganda zageze muri Sudani y'Epfo guhosha umwuka mubi ayumva mu itangazamakuru atazi uko byagenze ngo zigende atamenyeshejwe iki gikorwa nk'uzikuriye. Aya makuru y'izo ngabo yatangajwe na General Muhoozi Kainerugaba ko yazohereje ngo zicunge umutekano hataduka intambara muri iki gihugu cy'igituranye. Ubwo kohereza abasirikare ba Uganda muri Sudani y'Epfo ko babaje barwanya ubutegetsi bwa Salva bavuze ko igihugu cyavogera ubusugire. Mu minsi ishize Perezida William Ruto utegeka kinyohereje muri Sudani y'Epfo Bwana Raila Odinga umurwanya ahageze banga kubona na Riek Machar ufungiwe mu rugo bamusaba kubanza kwaka uburenganzira Perezida Yoweri Kaguta Museveni nubwo Juba yaje kubihakana. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko ibiganiro bya Salva na Perezida Museveni n'ababagaragiye byabereye mu muhezo ariko abanyamakuru babwiwe ko bikije cyane ku mutekano no kugarubira mu buryo muri iki gihugu. Naho inyeshyamba za Rapid Support Forces zavuze ko zarashe indege ya gisirikare ya Sudani hafi ya El Fasher umurwa mukuru wa leta ya Darfur y'Amajyaruguru wica bari barimo. Ibi byatangajwe bikurikirwa n'amagambo yavuze ku gatatu n'umuyobozi wungirije wa RSF Abdulrahim Hamdan Dagalo wavuze ko umutwe wabo wabonye umuti w'igisirikare cyo mu kirere cya Sudani. Umuvandimwe akaba n'umuyobozi wa RSF Mohamed Hamdan Hemet Dagalo mbere ngo yari yise icyorezo. Mu itangazo ryasubiyemo na Sudani Tribune RSF yavuze ko yakoze operasiyo yatumye indege ya Antonov yihanurwa ndetse n'abakozi bayo bose barapfa muri El Fasher. Ababyiboneye babwiye Sudani Tribune ko babonye indege yaka mu kirere mbere y'uko igwa. Ku rundi ruhande ariko bavuze ko indege yakoze impanuka kubera ikibazo cya tekinike ubwo ari ijyanye imfashanyo y'ibiribwa mu baturage ba El Fasher bamaze hafi umwaka bagoswe n'inyeshyamba za RSF. Hanyuma kandi guverinoma ya Hongiriya yatangaje ko yavuye mu bihugu bibarirwa mu rukiko mpuzamahanga bya ICC nyuma yo kwanga guta muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu. Umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya George Grias yabinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko Hongiriya yavuye muri ICC kandi bagiye gutangira gukurikiza inzira zo kuva mu byeruye hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Al Jazeera yatangaje ko Minisitiri w'Intebe Victor Orban yatangiye kugaragaza ko ashaka kuva muri ICC kuva muri Gashyantare uyu mwaka nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump afatira ibihano umushinjacyaha wa ICC Karim Khan yahise avuga ko igihe kigeze kugira ngo Hongiriya yige neza ku mikorere na ICC itangiye gufatirwa ibihano na Amerika. Byari biteganyijwe ko Netanyahu agera muri iki gihugu kuwa gatatu gusa yasesekaye mu rukera rwo kuwa kane nyuma yo kwirengagiza impapuro za ICC zo kumuta muri yombi kubera intambara zo muri Gaza. Israel yanenze ibirego by'urwo rukiko ivuga ko bishingiye ku mpamvu za politike ivuga ko ICC yatakaje ubuzima gatozi mu gutanga ibyemezo birega umuyobozi watowe binyuze mu nzira za demokarasi y'igihugu gifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Minisitiri Urban yahaye ubutumire Netanyahu mu gukingo k'umwaka ushize nyuma y'umunsi umwe ICC itanze impapuro zimuta muri yombi. Yavuze ko batazamuta muri yombi nubwo ari abanyamuryango ba ICC kuko icyo cyemezo gifite uruhare mu makimbirane hagati ya Israel na Gaza kandi gishingiye kuri politike. ICC yanenze icyo cyemezo cyo kwanga guta muri yombi Netanyahu ariko nta kiratangaza kuba yikuye mu muryango. Abacamanza ba ICC bavuze ko igihe batanga izo mpapuro hari impamvu zifatika zemeza ko Netanyahu n'uwahoze Minisitiri w'Ingabo bagize uruhare mu byaha birimo ubwicanyi, gutoteza, kwicisha inzara abasivile, kugaba ibitero ku basivile n'ibindi byaha by'intambara. Uru ni urugendo rwa kabiri Netanyahu akoreye mu mahanga kuva ICC yatanga impapuro zo kumuta muri yombi n'uwahoze ari Minisitiri w'Ingabo ze Yoav Gallant.